Bapak Inang, Sore Oma Hubani Nama Poso, Salomo Bataganupan. Selamat hari Minggu. Terpuji ma Tuhan si Maraguluta, natotap maka somani kita das bani panorongon. Saudari masuk kita ma ibadah ta Minggu 26 Maret 2020. Bani Minggu Judika aima luluhon au ham nebata. Ibagas topik mingguan horjahon ma hapitoron apa hasit tongan. Hata hapor sayon ibuat humbani nisianum. Model liturgita aima model D. Bani model deon ibere doholi panorang hubani hita Bapak Inang Nama Poso mambere hasaksion. Mari tehon perdalanan ni goluh atape pujian tene. Tema kegiatan KPS tahun 2020 tolu Hasadaon Pakon Pangidangion Namar Buah. Subtema Marmalas Niur Mahita Pataridahkon Buah ni Haluhanta Anjaga be pasu-pasu itongah tongah ni gereja masyarakat apa negara tandani nadob matoras hapor sayonta. Pasisir hita ma uhurta, pukah kita ma kebaktianta iberehanami panorang untuk saat teduh. Amin. Hudiani Tuhan iyo tanganami aseriap mahita jongjong. Marmegah mahita mamuji goranin mandoding mahita humbani haleluya nomor 500 sada bait sada tolu pakon bait opat. Ibagas goran ninai bata bapa,
pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundui napasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Pitori hamma ahu alena ibata pator sahamma perkaraku marimbang bangsa naso daulat padua hamma ahu humbani halak panipu pakon pargeduk. Puji hita naibatata, puji hita anak nin. Puji hita naibatata, puji hita anak nin. Puji hita ketondui si palu sadar. Martonggo mahita ham Tuhan naibata paridop ni uhur anjaha parpitor tarima kasih mabamu ai ipalua janah ipator saham dohanami humbani hakahowon apa tahi-tahi ni parjahat goki hamma uhur nami marhite tonduimu napasingin ase ia mangajari hanami laho mangahap kon bagal ni sitaronon ni anakmu makop-kop janah mamitori hanami luluhon hamma hanami bani ganup goluh nami ai ham tumang doha perusan nami rosi sadokah ni marhitei-hitei Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo namion. Amen. Ibagas unduk ni uhur roh mahita hubani Tuhan nalau manjalo hasasapan ni dosata marite mandoding hita humbani haleluya nomor 234 bait sada 2 pakon bait patuluhon bani bait patuluhon aseriap mahita jongjong.
mahita, sopot kon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahana sangap doham, na mangidah torus das hubagas uhur nami. Hamdo napatubuh kon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng iha holongi hanami ham humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni atei-atei nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop iswan honham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa pakon panlanggaron namiin, ay talar doin haganup ilobeimu. Sonari roh dohanami hulobe-lobeimu, mamboan haganup dosa apa hahurangan namiin. Maidop ma uhurmu ban nami, sasap hamma dosa namiin. Suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami, ase tarbahen hanami mambalosi ham ibagas hapitoron, hasitongan pakon hapasingon. Ase boy hanami parsimada, bani hagoluhan nasadokah ni, na binagahkonmu bani sagala na porsaya, bani anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Tangar hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang homa biar, ay ahu dosi paluaho, dommahu di logoranmu, ahu dosi madaho, tapi domma iparjabolon ho ahu marhitei dosamu, domma ilojai ho ahu marhitei hajahatonmu, ahu sandiri pasaloseihon panlanggaronmu, halani ahu anjaha dosamu seng be padingat-dingatonku. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata, halaniai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu, hasangapon mabani naibata ibabo. Ringgas ma hitarup mangorjahon hataniin, ase martua hita ganup. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 145, bait sada, tolu, pakon bait opat.
Bata, natar surat bani lahoan ni apostel onom ayat sada das kubani pitu. Jabatan diakon. Bani panorang ai, dop lamin martambah bueni susian ai, tubuh ma ungut-ungut ni halak parsahap gorik dopak parsahap heber. Halani hurang pantas pambani membalu, hubani sedia ibagas pangarupion ari-ari. Jadi ipahupulna 12 ai ma haganup susian ai, nini ma. Seng patut yahap hanami, papudion nami parambilanon, bani hatani nebata, halani napa torsa idop ni uhur. Aipe nasiam sanina, pindahi nasiam ma huntongah-tongah nasiam, pitu halak nadear baritani, naginok ni tondui anjahana pantas maruhur, si pabagi tota bani horjain. Tapi angguhanami, tonggo apa horja parambilanon aima horjahonon nami. Jadi rosuhma uhur nina sakuria ai, bani hata ai, gabe ipilih sedia ma si Stefanus, sada halak nagok hapor sayaon, apa tondui na pasing, dop ai si Filipus, si Parkorus, si Nakonor, si Timon, pakon si Parmenas, ambah ni ai si Nikolaos, sada parguru hun Antioquia. Ipa jonjong ma sedia ilobeni apostel ai, anja hadop martonggo sedia, itapehon sedia ma tangani bani sedia. Jadi lambin rarat ma hatani naibata, anja tambah bilangan ni susian ai ihuta Jerusalem. Buaido agi malim nagabe porsaya. Amen. Martuah do nama nangar hatani naibata, anjaha nama rimbagas kosi. Amin. Irespon hitama si basaon bata bani mingguon humbani haleluya nomor 380 sada bait sada 2 pakon tolu bani bait patuluhon Asia Riap Mahita Jongjong.
saksihon hita maha taha porsaya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sab tanoh on. Ahu porsaya bani naibata nasadain, bapa pargogo nasotarimbang, nama no palangit pakon tano, rosi haganup natarida, rosot nasotarida. Ahu porsaya bani Tuhan Yesus Kristus nasasadain, anak sasada ni naibata, na tinubuhkon ni bapa in sanggah na pedong dunia on, naibata humbani naibata, nalihar humbani nalihar, naibata nasitong humbani naibata nasitong, na itubuhkon lang na itopa, sisada hadirion pakon bapain, marhitaihon sido ijadihon haganup, halani hita jolma pakon haluahon do ia susur hunagori atas, nagabe daging marhitei tondi napasing, humbani si Maria sanggah nape haliaban anjaha gabe jolma. Na iparsilangkon makopop hita bani panorang ni si Pontius Latus, manaron na parngit jana itanom, anjaha mulak manggulu bani ari patuluhon mangihutkon surat in, naik ku surga anjaha hunduli siamun ni bapain, janah mulak magira marhasoman hasangapon, laho manguhumi halak na manggulu pakon nadop mate, seng dong ujung ni harajaon ni. Ahu porsaya bani tondui napasing, Tuhan jana si pagolu, narohum bani bapa pakon anak in, si sombah jan si pasangapon rap pakon bapa apa anak in, nadop marsahap marhitei nabi-nabi. Ahu porsaya bani kuria nasasadain, kuria parsadaan napasing anjaha apostolis, ahu manaksihon pandidion nasasadain, bahen hasasapan di dosa, anjaha mangarap doahu bani parpuhon ni sagala nadop mate, pakon hagoluhan si magira. Amin. Bapak Inang sonai homa nama poso hita ganupan, dop kosi mandodingon, ibere do panorang hubata laho mambere hasaksion. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 207, bait sada pakon bait 2. Open
Jadi dasma batta Bapak Inang sonai homana poposo ise hitana sihol membera saksion ibere hanami panorang. Ya, maju Pung. Terima kasih ma, hatahonon tahubani Tuhan naibata. Salam mabata ganupan. Hanami John marsaksi. Tapi kesaksian nami mendoring Tuhan nami. Anggota nami, terima kasih ma bani Tuhan naibata na memberi hubata kesempatan na jengeson. Boy hita tupu irumah ni Tuhan tanah mapasingon. Nalam membogei hatani Tuhan. Lawan memuji pasangapkon Tuhan tanah bujurin. Terpuji ma Tuhan ta sonari mendorik menami. Hamdo batar-batarku Ham Rajati Tuhan Hamdo si balosanku Pai guluku Hampat holong niati asilang ang mandole ito ku hamdoa agi gilumbang haba-haba se almagian agi mardalan bay nagulap po
hamdo pangajamanku. Semangat. Hamdo pangajamanku. Ham rajaki. Tuhan, hamdo si balosanku. Dai golugong. Hampa dolong biade. Asing ang manole. Ito ang doa. Monang doa ay tuglogogogin ibere Tuhani. Monang doa, monang doa ay tuglogogogin ibere Tuhani. Terima kasih, Tuhan mempergogohi kita. Ya, terima kasih mah ubani opung inang orang tua nami na doma padas konggalangan pujian. Mungkin atap adong hita nalegan memberi stasiun ibere panorak. Baik, shalom. Semangat, shalom. Iya, shalom itu kan damai sejahtera ya. Ayo kan Bib, damai sejahtera. Bapak Inang, au cerita soal pengalaman. Pengalaman do kesaksian. Kadang-kadang kita takut menyaksikan perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Hupar lobit ini, hupa buah hubena siam. Bapak Inang onggado pengalaman sonon. Lauhan nami lang napatugah-tugah kuntene mardala ni hu Belitung. Rata-rata lansia parsaw taon nami. 4-5 doha nami par GKPS. Nailinyay adong Pentakosta mayoritas HKBP. Adong luma Katolik. Bapak Inang ahamana terjadi. Dop ko silauhan nami pulau terluar Islat Karimata. Ididahan nami ma jadi-jadian ni Tuhan. Sangat luar biasa. Batu begitu besar, bertindih. Nggak bisa saya gambarkan. Itulah keagungan Tuhan dalam hati saya. Tuhan terima kasih. Bui piau mengidah hal nasonon. Sambil di sampingnya ombak bergulir dengan cantik, biru, memang menyenangkan lah. HP mana terjadi Bapak Inang duko si lopo mahanami na menikmati keindahan alamon.
Kadong na berenang, termasuk guruku. Aduh goren na mengidah-idahikan di laut itu nih. Pak coba dulu pak, nih coba huma. Jadi mengidahikan di bagas laut, kami pakai pelampung, luar biasa. Itulah keagungan Tuhan. Saya pada saat itu terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi pada waktu kami pulang Bapak Inang, mulak, terjadilah hujan yang sangat besar. Terjadi badai, hanami adong 5 kapal kecil, kapal motor. Jadi tengah-tengahnya ima hundul tene. Jadi halani bahat do hasomanton para KBP manduring masih dia doding langku butuh judul ni, tapi na jelas rogi lumpangin segala macam. Gulang salah air namar bulicang donani judulnya yang gulang salah. Jadi halani parah ni gelumpangon Bapak Inang, hanami di tengah laut. Lama-lama lawon makin redup, pujian on lang tergoran be Tuhan. Au jongjong itu hundul tonga-tonga inang namion dia ga ipudikku, pakomboruku. Halani merasa duau sering marambilan bani persahutaonai, dum meredup hampir mati malampuon, jongjong mau Bapak Inang. Jongjong au kandong du tiang niai sadi lobi sadi budi baru dong hanek. Jongjong mujai honau dan matang gurung kuburgohan Bapak Inang. Hitir-hitir mau, tapi sambil hudilo Tuhan, nah aduh hanamion. Angguha soman kon pak pelang mandoding be mamuji goranmu. Sona aduh hanamion Tuhan. Hapi au sering pabahon semangat di dalam Tuhan sebelum Covid. Nah aduh Tuhan, berserah mau. Hapi halani burgoh nyon disebutulnya hitir-hitir. Aduh kesamaan kumargahan adap-dap. Metua sama bapakon. Mengidahau bana tambah semangat menurut ceritanya. Isi hui dalai jongjong gebelas marwaku nini. Tambah semangat mau tambah pragogo maulai. Ay memang belum sakit-sakitan bapakon. Jadi lang piga do ke Bapak Inang. Lang terasa ibagas nak kitakutan tapi sambil mardilo Tuhan, saya dengar sendiri memang Tuhan Yesus adong dulu bandilo sonai, tapi sudah semakin redup. Tiba-tiba Bapak Inang berhenti ma kapal nami. Hudi gema lauton panas. Huto gumainang nahinan. Kok hangat Pak ini. Itulah luar biasanya Tuhan. Tadi saya kedinginan di situ, saya injak laut, saya jadi hangat. Akhirnya masuk mana banisa ada restoran memang sudah disiapkan oleh travel. Minum hanami semua gratis. Ijai mengatakan bisa dia, inilah berkat Tuhan. Tadi kita diuji, pertama kita, waduh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapa yang tidak berterima kasih melihat yang enggak pernah dilihat? Tapi tiba-tiba ketika kita diuji, mabiar mahaganupan, tapi bagas nagok biar lang kuboto na siya monikku. Atap isi di dilo na siya, mata naupung di dilo na siya. Tapi ang gwaw Tuhan duhu dilo. Akhirnya saya sangat bersyukur sampai hari ini netuari telepon mau Pak Saragi belum selesai Covid Roma memang darong namar jamita di hami asetongkon hita kuriaon masih dipakai hanamion darup matuga tene bagi alat ni Tuhan lagi persahutaon melalui HP boyau markesaksian be panorangon lang saya ikon luar biasa kesaksian tesongan per gereja na lain. Tapi pengalaman mu mapakon Tuhan, yakin ham, semangat ham, boy pe hitam berbaju jenges sadari on. Lang na do, puji Tuhan. Ay menurut nami kesaksian nami, terpuji ma Tuhan, teruskan na siyama mandoring tene. Terima kasih. Jadi mungkin hubani hita Bapak Inang Haganupan Allahum memberi kesaksian marition perdalanan igoluh boy pada kita bani setiap kebaktian model D bani minggu paupatkon setiap bulan itu nih. Jadi sonai mah kahak saksianna ipadas sonari jalur hita persambahan pujian humbani seksi Inang.
Jadi puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa hari ini, bagaimana kesaksian yang sudah kita dengarkan, dan kami juga semakin menguatkan, terlebih kepada kita Inang, di tengah-tengah pandemi yang sudah selesai, banyak keluarga-keluarga yang terguncang. Melalui lagu ini kami mau ingatkan bahwa kebahagiaan rumah tangga harus kita perjuangkan. Menjalani biduk rumah tangga itu, kita harus tetap memperjuangkan bagaimana rumah tangga kita bahagia. Suka dan duka Tuhan izinkan untuk kita bisa merasakan kehadiran penyertaan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Terkadang terasa lelah, tapi tidak boleh menyerah. Ketika duka atau pergumulan menyapa, selalu ada jalan untuk orang yang tekun berdoa dan selalu berusaha. Kami mengingatkan melalui lagu pujian ini, Tuhan Yesus akan menjadi pandu kita dan akan memampukan kita menjalani permasalahan dalam keluarga. Kami persembahkan kesaksian pujian melalui lagu Kidung Jemaat nomor 480. Martonggo Mahita.
puji-pujian pakon terima kasih tong-tong isombahkon hanami hubamu Tuhan naibata namarianan i surga. Malas tumang uhur nami Tuhan bani panorang on. Ipatupuham usehanami i rumahmu on Tuhan. Ay mana mga dongkon parmingguon nami nama muji pakon pasangaphon goranmu. Terima kasih bamu Bapa. Naija Tuhan pengalaman ni orang tua nami. Nagabi kesaksian ni bani panorangon. Sonin bagdal ni pasu-pasu na bereham hubani orang tua namion. Tuhan marpasu-pasu tong-tong ham hubani orang tua namion Bapa. Janah boy tong-tong ia mandalani hari tua ni ibagas malas ni uhur. Boy inikmati orang tua namion Bapa. Jadi-jadian na ibain ham. Terima kasih dasa sombah nami hubamu. Hubani hanami pehaganupan Bapa. Ase hamdo tong-tong nama masu-masu maka somani hanami. Ase tong-tong hanami ratuhan nalaho manaksihon ham ibani situasi AHP. Terpuji maham Tuhan ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Terpuji ma Tuhan bani haganup haksa kesaksianta amin marmulia ma goran ni Tuhan nebata. Mandoding mahita humbani halulia nomor 376 bait sada 2 pakon tolu. Salam. Horas selamat hari Minggu ma bataganupan. Sonari das metobani penegasan warta tanggal 26 Maret 2020. Na parlobe berita pusok niuhur. Doma marujung goluh inang Horlina Burudamanik tutuani Andreu Sinaga tutup usia 61 tahun. Aima i rumah sakit Safira Pekanbaru.
inang orang tuani inang Marheni Borusinaga, inang simatuani Bapak Juliandi Simarmata. Nah berikut nih danak tubuh. Domai layak-layak konai bata sadani ombah dalahi itongah-tongah ni keluarga Bapak Piko Sinaga Boru Purba bani hari Kamis tanggal 23 Maret 2020 jam 10.05 siang di Rumah Sakit Depok. Sehat doni bahai sonai agena matorasni alamat ni keluarga ni Kalisari asetong hitama sehat-sehat ma keluarga itene. Nah berikut nih Ibain hita do pengumpulan dana hubani hasomanta ija na tarhona kena musibah kebakaran aima ihuta mangade i pematang raya. Jadi ibain hita holi hubani kotak papat kontene bani pengumpulan dana hubani hasomanta na timpa kebakaran i mangade. Nah berikut ni ting na perlu be sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasu-masuan marhajabuan do ni ombah ni kuria on aima situa Jaya Oktavianus Saragih SE ni ombah ni Bapak Immanuel Saragih Ondi inang Lesmina Boru Purba Pakpak pakon tunangan ni Febri Angelina Purba AMD ni ombah ni Bapak situa Rimson Purba inang Linda Sumbayak Hun Kuria GKPS Cikarang bani hari Senin 24 April 2020 GKPS Hinalang Raya jana sedia doman natuari manjalo berpadan berhajubuan ikerjon asetong konon hita homa asibui mardalan acarai holi bastadiar. Nah berikut nih pertungguan pangapohon. Sihol adung konon do pertungguan pangapohon kuria hubani keluarga Bapak Harisman Saragih bani hari Minggu tanggal 26 Maret 2020 saderion yanani ilantai sada ruang sekolah minggu Kebes Cililitan panorang jam 11.30 sampai salose. Dan berikut domai bentuk panitia pesta olop-olop kuria 2020 tolu. Panitia ni per sektor tolu. Ketua Bapak Erwan Purba, Sekretaris Bapak Situa Dekris Purba, Bendahara Bapak Damayanto Purba. Di berikut ini jadwal pertungguan. Pertungguan bani sektor sada di rumah ni Bapak keluarga Bapak Fernando Luman Gaul. Alamat ni sedia Jalan Puskesmas RT 11 RW 10 nomor 26 keluarga Kebun Pala Kecamatan Makassar Jakarta Timur. Sektor 2 di rumah ni keluarga Bapak San Francisco Saragih Ariane Ibain Ilantai 2 GKPS Cililitan. Sektor tolu Ibain rumah ni keluarga Bapak Damoyanto Purba. Komplek Dep Kesada Jalan Husada 2 nomor 35 RT RW 9 Jati Bening. Sektor 4 Ibain keluarga Rudi Samson Saragih Jalan Salak Raya Perumahan Gria Salak Blok E nomor 22 RT 10 RW 4 Munjul. Sektor 5 i rumah ni keluarga Freddy Sinaga ibain i ruang sekolah minggu lantai sada. Sektor 6 ibain i rumah ni keluarga Dermawan Damanik Jalan Tanah Merdeka nomor 105 RT Siah RW 5 Kelurahan Susukan Jakarta Timur. Dan berikut ni bani seksi Bapak Yontang hanami do haganupan anggota seksi Bapak Aseroh Mahita bani pertupuan seksi Bapak atau PPA bani hari Kamis tanggal 30 2020. Waktu ini jam 10 siang sampai salose tempat lansat ada GKPS Cililitan. Aseroh Mahita haganupan seksi Bapak nambuan diskusi holi jaima Bapak Situa Jena Tanael Saragih. Bani inang Sihol diadong konon do PA seksi inang bani hari tanggal Rabu tanggal 22 Maret 2020 ianan ruang sekolah minggu Kebes Cililitan pukul 17 sampai 18 WIB. Bahan PA pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Tema menjaga hati, tujuan ini agar perempuan menyadari bahwa kenikmatan berasal dari Tuhan bukan dari usaha manusia. Jana hari Sabtu ibain dua acara hari 2 dunia wanita ibain ilantai sada tanggal sada April.
Asi mardomu hujai bani siap inang asi persiap kontene. Bani seksi nama poso. Pertengguan nama poso kecilitan hari Minggu tanggal 20 Maret 2020. Aima nomor tugas nama poso sektor 2 ambilan pendeta Dedi Purba waktu jam 12 sampai selesai. Di rumah tempat nih rumah Belpa Turnip Jalan Usman Harun 2 nomor 7. Ase nasiam pemuda ase boy matene idihuti holi bani acara on. Dari berikut di hubani ketua-ketua sektor calon sama calon situa on mana terakhir ilaporhon hubani pimpinan majelis. Jadi hubani nasiam hagenupan ketua sektor sada 2 tolu pakan opat yang membutuhkan sesuai dengan nai pindo nih per sektor calon sama calon situa sadarion ma terakhir laporan nasiam hubani pimpinan majelis. Jadi aima ting-ting namasa pakon hasil pamasaon bani minggion sonari pasada hita hurta martonggo maita. Sonari rodoh nami marsombah kula belebe muham Tuhan nai bata bapa nami. Ija tongon bapa bani nasa mingguon manipat iha somani ham hanami bani aktivitas nami bani gulmit ni parguluhan nami Tuhan hingga budi pe Tuhan ipatupo ham hanami iga region irumah pun bon bapa hanami dalam membuji pakon pasangapun koram mona pasingin Tuhan marhiteon nyai Tuhan begal dohur nami Tuhan marhasadaon pakon ni ham sadaron irumah mon Tuhan mangindo mengelekan nami hubamu Tuhan ijatongon bapa keluarga nami kuriaon ay matuan orang tua ni marheni borusanaga si matuan ni Bapak Julian di Simarmata ijatong tong sedia namar pusok ni uhur bapa ham tong tong namam bere pangapoh hubani sedia asiulang tonjan sedia Tuhan haturus hubani namasin bapa alani hamdo pangapoh na tersulur hubani sedia asibaram Tuhan sehaton hubani sedia terlebih Tuhan martonggo do mahanami Tuhan hubani haganup program-program ni kuriamu hamtong toku campur tangan bapa asibui mardalan ibagas nediar langdung tugogoh nami Tuhan langdo halani hapintaron nami taping marondos sanami hubamu bui ditongtongin mardalan haganup ibagas nadiar Tuhan sonai martonggo do hanami homa Tuhan ima rencana ni kuriamu situa Jaya Octavianus Saragih ija Tuhan ibani 24 April homa Tuhan rencana sedia sihol pamasumasuan marhajabuan iga KPS Hinalang Tuhan ham tong bapa na hadir ijai bani acara ni sedia homa Tuhan ahap itu na hurang ijai tu ham mana cukup kon haganupan bapa martonggo dohan ami Tuhan hubani haganupan jemaat kuriamu ke KPS Cilitanon berham tong ban nami Tuhan kesehatan terlebih mai Tuhan perekonomian nami ija nasadokah piga-piga tahunon na pandemik bapa mangahap doha nami haganup bapa khusus ni mahanami jemaat kepecilitanon mangindo mangelekan nami humbamu Tuhan ham tong na hadir hubani hanami keluarga lepas keluarga pribadi lepas pribadi Tuhan Tuhan martonggo do mahanami Tuhan hubani mbah nami kelas 9 adalah ujian ATP kelas 12 Tuhan ham tong beri hikmat bijak kapintaran hamba ganup nyembah nami Tuhan asibui tong bapa ujian nalui hadapi sedia bui tong ni horjaun sedia Tuhan dibas nadiar sesuai mahomatungan hubani harosuh niurmu Tuhan sonai humatuan martonggo doha nami hubani haganup pemuda pemudi nami Tuhan icon nasihol ma sedia Tuhan na cukup umur sihol marumah tangga ham tong ikut campur tangan bapa ham na patuduh kon na jodoh na sosok kubani sedia Tuhan tapi bapa na bui namin sabui sa parkuriawan pakon sedia bapa Tuhan bui di pangindon nami hilo lebihmu Tuhan tapi lang petargoran ini naim saras persada do may putokam ahana patut si beronmu huban nami haganup lang pibanay bapa talar do imbamu lang dong dalingot marhitoon ni Tuhan tong bapa na hadir huban nami haganupan Tuhan isamping na Tuhan perlu sana bagal para parson nagalik duha nami marhitihon na Tuhan perlu cuma hamdo sami na bagalin ulangin jadi pangabati pasu-pasu nalo si berakon mo ope huban nami bapa on matunggo pangidon nami hulo bilibimu Tuhan celo hammat tunggo nami on ropon hanami ibagas goran ni anak Yesus Kristus tarpuji magoranmu Tuhan celo hammat tunggo nami on amin
pasisir hita ma uhur pakon pikiranta, nah lo manjalo hatani Tuhan maritene ambilan, nah ipadasni inang penginjil lertina boru saragi. Manduding mahita humbani haleluya nomor 340, bait sada pakon bait tolu. O Jesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup. Sengboy dalanon nami salakah na torsa, dupkam hasoman nami torang age huja. Amen. Salom mahubata ganupan. Ya. Bapak Inang kuria na hinahulongan hatani nebata bani Minggu Judika. Tertulis bani buku Hesekiel bindu 45, ipukah mai humbani ayat siah das kubani ayat 17. Halani tertulis doai bani layarta diartu mangase bahasa hita teks ni ambilan on marhite responsoria. Au membasa ayat na parlubi, kuria membasa ayat na paduahon. Sonay mahita margati. Sonon may sobut ijay. Sonondo hata ni Tuhan Jehovah. Sukup main ale raja-raja ni Israel. Padauh mahajahaton apa odoh-odoh. Dalan kon uhum apa hasitongan. Parotihon mana mangusir-usir bangsakin. Nini Tuhan Jehovah. Maningon dos suhatan ni Epa apabat. Aima sadabat saparsapuluh homer. Anjahas sada Epa saparsapuluh homer. Homer aima onjolan ni suhat-suhat. Ondo guguan Siberion Nima. Saparonom Epa humbani ganup homer gandum.
Anjaha saparonom epa humbani ganup Homer andolei. Ambah ni ai sada biri-biri humbani 200 biri-biri. Si bereon ni ganup marga ni Israel. Haganupan ai ma bahen galangan si panganon. Galangan si tutungon. Apa galangan pardamian. Laho mambahen pardiaran bani sidea. Nini Tuhan Jehovah. Horja ni raja aido mambuan galangan si tutungon, galangan si panganon, apa galangan si inumon, sanggah pesta, sanggah poltak ni bulan ari sabat, ay mahaganu pesta na tinutuhon bani ginopar ni Israel. Ia do si buan galangan pardosaon, galangan si panganon, galangan si tutungon, apa galangan pardamian. Laho mambahen pardiaran bani ginopar ni Israel. Mandoding kita hatamu ale Tuhanku arta si harganan in. Mahubat tahaganupan. Bapak inang kuriana hinahulungan. Bani sadapan orang adong masada inang na mempunyai sepotong roti. Ilobe ini adong niombah pakon adong bapa. Nahamay bahen ase adil pembagian ni rotion. Niombah pakon bapaon duma sedang lapar. Nini sada halak rotion halani sa potong do ibere mabani niombah. Tahanan mabapa manahan lohe. Nini na sada halak ibagi mon oti-kuti bay na penting ris. Napatuluhon bani bapa may bere roti ay. Halani ang gudom mabusur, boy ba masari. Ibuan mahuli roti yang lebih banyak. Ya. Anggo ijon pemuda sonari. Ada ketuanya di sini? Oh, iya. Menurut abang ketua yang adil itu yang mana? Yang mana yang adil? Apakah roti itu dikasih kepada anak, dibagi dua, atau kepada bapak? Kepada anak. Ya. Ijon nokan inang naposo. Membasahon ayat si basahon ya hari ini. Menurut inang yang adil yang mana? Tadi pemuda kita mengatakan adil itu diberikan kepada anak. Kalau inang sama dengan pemuda. Kue itu dikasih kepada anak. Aidotene. Isi matongon bapa situanan lang napatua-tua hon na ijonon. Iya, atap ijon do bapa si hombing.
Si Hombing, Sitopul, maaf, Sitopul, Bapak Sitopul. Iya, salah. Bapak Sitopul, ayo na hukawahkon. Iya. Menurut hamba Pak, naijado pembagian ay na adil. Bagi dua. Ayo tene. Oke. Lang pala hubalosi, tapi holi dapo kita mabalos ni. Hatahunok ko sonon. Porsaya duhita, tuhata hasomata. Hutangar barita, Pak Sitopul, doma pigadokah, hurang sehat. Adil do Tuhan ijai. Adil do Tuhan, menurut kam, bani na hurang sehat on ham, adil do tene. Anggo isukun hubani isemejon na orang tua ge rajin manonggohon nyom bahkai bayala pedapotan jodoh nini. Ise mana siamay ge. Dong sahalak inang na manonggohon nyom bahni asidapotan jodoh. Iya. Anggo mungkin ay haganup duhida. Tapi gabi suku-sukun, anggo ay mapergumulata. Ase dapotan jodoh ni ombah taay. Lape homadong tugah-tugah ni sidia. Adil do Tuhan ni jai. Sonari masa ujian masikolah. Anjaha dong nasalo sira tingkat SMA. Sonari laho masuk ma tingkat SMP, dupai holi tingkat SD. Dos-dosi dia 3 tahun merlajari persekolahan. Tapi sada do nagabi juara sada. Adil do Tuhan ijai. Ya. Dar, kita ganupan adong 2 nokanayai na boy gabe bahan perbandingan bata. Laho patorangkon sonahado tungon 20 tahun. Jupah do ketidakadilan bani bangsa Israel. Halanyai terjadi do sesuatu hal yang tidak berarti. Halani nini pangodoh-odohon, pangarsik-arsikon, usir-mengusir. Ay mana terjadi tongah-tongah ni bangsa ay halani adong ketidakadilan. Adong kecurangan bani perguluhon ni sidia. Nini nabayak audo pemimpin ni John. Halani ay arta na dong bani ay baku. Na haundosan ni artay hinan gabi miskin. Tutu mengeluh masidia. Menderita masidia. Dup ko siyay audo si bagi arta teateana ni John. Halanyay porisa dia adong bani pagurion, bani kurion, bani masyarakaton, maningon adong baku. Nini, halanyay anggo parbagianan ni ibuat, pakun parbagianan ni kuria pe ibuat. 2 hali bani, sahali bani si mada korja, hasil ni dia lebih banyak daripada yang lain. HP sada sa sitong ni parbagianan ni kuria doon. Marhitehon ni ketidakadilan pakon perilaku kecurangan na dong ijayai, hitaganupan terjadi masyarakat bandel. Langbe sirsir mandalan kon aturan. Terjadi matotu mangototoy. Dong do namin hasil ni Juma, menurut aturan nami sekian persen hujai, tapi hubotoh langi pasaut das ay, bani doai, halanyai, hubuak ma, sekian 2 dong bakun ini. Halani adong kecurangan bani awal ni, terjadi uhur panlawan, bandel. Iya. Dok siai
kalani sahalak makatahon adong kecurangan ni jay mitur marbarita doon makatahon ay madabayan ini huidah dohinan sibutuham sanggahita na manggalangay gi boha do dapo da tay pahusur si dia do galangan parlubi gawi paduahon patuluhon gabi paupakon asi uti do na humangadayay dan ini bodo sunay terjadi halani urah may pengaruhi halak naligan lang pala mahuay besi mahita aku sali do lang pala mahuay sip mahita nini halani adong kecurangan boy do homa terjadi mudah dipengaruhi oleh orang lain napatuluhon halani adong kecurangan terjadi ma adong na menderita pakon adong na terbahak-bahak bersuka cita dapat marhasil anggo sakalion ini halal marhasil sekali bagaimana cara yang kedua bagaimana cara yang ketiga pokoknya jangan berikan kesempatan ase terdapat ase terbotok ayo maju terus pikirkan itu bani halak naligan ya manggohan namion sonon namando roh diri hu gereja unduk mula diri hu gereja unduk sada pelang nama persahapkon imada rama diaran lau mahita na hulobe ni gereja Cililita naige ijai debaya ilobe ni gereja iduma tau sedia Hosiana selamat datang nini ai ma ijai mahita asilang pala unduk dasi gereja unduk ko malau mulak langa dong izin bodo dong sonayai halanya hanini adong ma sesuatu na yahapkon ketidakadilan pakon na parpudi ketika ada kecurangan, maka berkat itu pun tertutup. Anggo yahapkon pasu-pasu, doding taay manokan, ringgas au pararatkon. Hatani Tuhanin, on manadapotan pasu-pasu. Langkapi pitaban diri sendiri, tapi dibagi kepada orang lain. Ay manadapotan berkat. Tapi ketika hanya mengatakan baku hurang dope aulape suku pai dong dope nah acarani baik kita lebih dengan cara pikiran manusia ijai tertutup berkat. Halanya pasu-pasu ai HP bukan hanya menyenangkan hati. Tapi na isobut pasu-pasu aima menyenangkan hati banyak orang. Halanya suku kita na parlobi. Anggo pasonangkon uhurdo pasu-pasu. Pembagian nokan na sinobutay. Nah hadotongon. Hubani isedo bereon ni inang roti na sa potong nokanondi. Hot do pehita hubani anak duay bereon. Hot do hita hubani maninguni bagi dua-duay. Iya, dong madapot balos ni, adong makatahon lang, adong makatahon hotdo. Parek sa hita use, sonahama anggo terjadi keadilan. Sonahama anggo terjadi keadilan. Bani si basaw taay, sadokah kecurangan adong marungut-ungut. Tapi dopo si malas suhur ni si dia manangar pitu do na itambahay. Adong 5.000 halak kijay, pitu do na itambah, nini marmalas niuhur masih dia, anjahal lambin tambah ma halak na porsaya. Jupah may jay keadilan, nita, jupah. Ketika ada sukacita, ijay ma keadilan ay. Ketika ada parumutunguton, ketika pita mangidah dos magi, ulang adong na lebih berat dah, ulang adong na kurang dah. Artinya ada masih mengandalkan pikiran sendiri. Itu belum keadilan. Halaniai isobut, anggodom terjadi keadilan, bani panorang ai, dumuhu bani teks taon, ia hapkon ma, dumuhu bani timbangan ai haganupan, ada syukur, ada persembahan, ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, ada keinginan untuk selalu menyatakan kebesaran Tuhan bani haganup guluhni. Ai mana adil.
Age penita sonari ya ay dah kambura duai. Anggo sonari na adil ay ma, anggo dong dua bagi dua sada bei ay do na adil. Ida kamge bani pengadilan ay mitor timbangan ay do ipa jongjong ilobe ni sidian ini. Diar duai. Tapi gatido timbangan ay mambahen berat sebelah. Tapi ang gunita domo hubani hapor sayauta. Keadilan ay ketika ada sukacita. Keadilan ketika kita merasa ada kebersamaan dengan Tuhan. Keadilan ketika kita merasa tidak ada yang dilecehkan, tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada yang lebih hormat dan tidak ada yang terlalu dihormati. Totunita, na haduhita aseboy mangahapkon na sonayay. So na haduhita aseboy mangidah anggo ay maarti ni keadilan. Ketika ada sukacita, ketika kita tidak merasa dilecehkan, ketika kita tidak merasa dirugikan, dan ketika kita tidak hanya melihat ada yang rugi dan ada yang beruntung. Nini judika. Judika artini berikanlah kepadaku keadilan ya Tuhan. Jadi porini ibere nokan hubani anak rotiai anggon ini bapa adil doai au sanggup dope lang pala menderita au lang pala merasa dirugi honau lang pala wahapon na pilih kasih inang namiai ada keadilan di situ agepe hubani anak doai. Ketika nita au nyombahku lape daputan jodoh. Hape andai inangai izin tama nyombahani marpesta iya wisuda baya mitor bulan naro marpesta humamalas niur dom daputan jodoh iya. Porini lape daputan jodoh nyombah muai ada keadilan di sana. Ketika ham mengahapkon Tuhan do memberi anak ayu baku, Tuhan do memberi kehidupan on baku, halani ku pakai mak kesempatan on laho padohorkon diri bani Tuhan. Lahu mengharap kuasa Tuhan, lahu makatakon Tuhan berikanlah keadilan kepadaku. Halanya ganup ari, ganup panorang hubain maguluhku, goluh na lahu pasangap kon Tuhan. Jadi ulang adong inang agi bapa makaton, ay sudah mabayasi anu aida, ay mitur daputan jodoh do nyombah niay ini. Dup ko siyai ay mada baru depe marhaja buan nyombah niay beya siah bulan ni nuhurmu mitor ipatuduh kon may tingtingi gereja tubuh do sadada danak ay sonay matine hanami do masa 10 tahun da hanami do sekian tahun da nini boy do marhiti kon niay lang terjadi keadilan. Hape ang go ipake hita do muhubani panorangon pabuah guluh tahun sonari na dongba tahun sonari ibain hita padohorhon diri tahubani Tuhan. Di situ terjadi keadilan. Bapak inang kuriana hinaholongan ni Tuhan. Halaniai sonahama bahenota ase hita na mangahapkon keadilan ay lang cukup menikmati keadilan. Tapi berbagi keadilan. Hita na dok manjalo pasu-pasu lang sukup pitah menikmati pasu-pasu, tapi maningun berbagi pasu-pasu. Hubani hasomata ase marhiti hunyai lang pita ietong halak sadia pandapotamu. Lang pita ietong kasoman sadia humanahu kaluarhon. Tapi na ietong setiap orang aima masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Masih ada kesempatan untuk berbagi. Masih ada kesempatan untuk menerima. Halani lape tertutup pasu-pasu na kumbani Tuhan. Halani ay jangan berlaku curang. Tapi hiduplah dalam keadilan. Bapak inang kuriana hinaholongan ni Tuhan. Tutu marhitehon yon ahamana buhay bainota. Lahu pataridahkon keadilan itongah-tongah ni duniaon. Nokan itangarhita do ting-ting pabua adong do ihasihol kon sektor kuryata do penambahan parhorja ni kurya. Ang guhumbani sekian warga jemaat
pakon sekian dohasana i hasiholhon untuk sadarion penambahan parhorja ni kuria, boydo dapok kita itu tidak adil. Halani haganup hanami marosuh, au pesiholdo, jenges maai. Tapi boydo nita itu tidak adil. Halani ya hanami sebagai warga jemaat na bujur mahanami. Lang pala maningun gabe situa pakon sama sebagai warga jemaat yang baik, kami mau berbagi, kami mau berlaku adil. Iya, tapi bani haganupanai, mari kita periksa. Anggo marhite honni na hurang parhorja ni kuria gabe tubuh parungutunguton bani nasada au ganu minggu baya martugas nini. Sadario nau maragenda na minggu nasada au pemarhati dopai si menghitung galangan minggu na roh use dom maausong leader. Anggo pala maai ihut kon parungutunguton mana terjadi. Tapi anggo hita haganup manghapkon pabuah horjaon maningun adong keadilan ni halani hita haganupan nakumbani Tuhan. Marhite honyai ibagas kriteria na isobut bani lakuan ni apostel ay mana marhapor sayaon pakon na iguki tondui na pasing. Na iguki tondui na pasing bukan melihat apa yang boleh apa yang sudah dilakukannya, tapi mau melihat apa yang boleh dia lakukan. Halani dom maroh tonduyai, dom maroh Tuhanai, maka somani mengajari mamasu-masu. Marhite hunyai dumuhubani horjata na laho gabi situa pakon na gabi samas haganupan mamangahapkon on mabuah ni hapor sayaon. Anggo buah ni hapor sayaon doai ijalo situa ay makorjani sebagai situa, ijalo samas mahorja sebagai samas, ijalo kuria ma horja sebagai paguri ni kuria. Ay ma na dihut mambahen manggulu hapor sayaon pakon pataridahkon bani ganup ari-ari ni guluhon pabua tiada kesempatan tanpa membagi berkat Tuhan. Jadi anggoon na gabi onjolan bata bani haganupan ari-ari ni guluk taon, bapainang marhite na isobut kita judika, berikanlah kepadaku keadilan ya Tuhan. Marhite huni ungkapanai lambin ni botoh kita matugas taayma aku berbagi keadilan. Dumuhubani haganupan situasi, haganupan aktivitas, pakon haganupan horja. Marhite honi na berbagi keadilan ai ijai mahita pataridahkon pabua kasih adalah timbangan yang sangat luar biasa. Laho pajongjongkon keadilan i tongah-tongah ta. Kasih holong ay masagala ukuran ni timbangan. Ang isobu no kanijon Eva, Bat, Homer, Sikal, Gera, Mina ay lang tarpikir hita biay akadu di baay pala subu-subuton na bani minggon lang marlaku biay jon nita tongon doay tapi humbani haganupanay nini domo hubani Hesekelon pakai hita ma ukuran timbangan na iarusi hita ay laho padohorkon diri hubani Tuhan marhite persembahan yang sangat disukai oleh Tuhan. Akadu galangan na hinarusukon ni Tuhan ay ma haganupan guluhta guluh na marhapor sayaon badi Tuhan. Jadi ibadah taon ay persembahan ibadah na tetap makasiholhon ase Tuhan hadir di sini. Ganupan pasu-pasu na dop yondoskon hubata gabi persembahan doai marhitehon hita makatahon dumuhubani harosuni Tuhan ma ipake hita ko ma pasu-pasuai laho pataridahkon holong ni laho pataridahkon hasaksian ni halaniai semakin ringgas makatahon manluarhon berbagi pasal holong ni Tuhan ase lambin yahapun hita buwe tumang hasomata buwe tumang nagabe sahabata ketika kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Pakon na mangihut ahamana buwi si bahenota
tanda ni na yahapon hita na do ihaulongi na ibata. Pakon hita mandilohon bereham mabaku keadilan ya Tuhan. Nini do muhubani teks taon, bani raja, bani pambubay, totap ma bani prinsip pangajarion, pendidikan. Ay do hape nasihol bobahonon ni si pambubay. Pakon ibagas Yesus do mahaganupan hitaon si pambubay. Halani haganup na tardidi, haganup na mangaku Yesus ay matuhan, haganup na maparhatongon pabua kuasa ni Tuhan, marhorja do ay bani guluhta, sonari maay, ban iananon maay, halani ay tanpa terkecuali, haganup mahita ibere tugas, pabua parjongjongmu do mapendidikan ay. Parsahapmu ay pe pangajarion doay. Parhorja ata atap ijapi hita ay pe pendidikan pakon pengajaran doay. Ase hape marhiti honi na dop ibotoh kita pabua keadilan nasa sitong ni dumuhubani ukuran kasih ay marharorokan humbani Tuhanin halaniay tanpa terkecuali. Pengajaran bukan saja dilakukan oleh guru atau mereka yang sudah dituakan, tapi pengajaran ay tugas pakon tanggung jawab ni halak nadop menikmati holong. Nadop makaguluhkon tanda kasih humbani Tuhan nebata. Bapak Inang hatahonot tama mingguon ay minggu-minggu terakhir bani masa-masa pasyon panaronon ni Tuhan Yesus. Minggu na roh das mahita hubani minggu palmarum lambe gorsing. Bani minggu-minggu panaronon ni Tuhan Yesus on. Ijon hadir marhite honi ambilanon hubata, marhite sada golpa-golpa, nahadohita asiboy marokuli. Laho mangindohon hubani Tuhan, adililah aku ya Tuhan, berilah kepadaku keadilan yang sesungguhnya. Totu asibo yahapon hita ay, marhitehon ni naidingat kita. Sonahado nini Tuhan Yesus, hubani hasoman na menghina, na menghianati, na manijuri, na meoskon pandangan ni sanggah mangidah Yesus tarsilang igolgata. Nini, hamba pa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hita ganupan, on ma nagabi onjolan bata, laho patakaskon pakon pataridahkon ahama na patut si bahenota bani na menikmati keadilan ni Tuhan. Tetap hidup dalam pengampunan. Ase marhitehon yay lang hubotoh, lang targoran yaw, hita mamarbalos. Rado yahapon hita sonari sedang ada yang berlaku curang bani gudutang. Rado yahapon hita sonari hita mana menderita. Halani perilaku kecurangan bani sekeliling ta, ang tahu kita ay bani kota taon, bani negara taon, bani persahabatan, bani parkuriaon, rado buyahapon hita na sonayay. Pakon na patuluhon, rado lang sukup atap lang das kujay pikirata. Halani kesulitan on, gabi tertutup do bani panonggorta, pabua maningun hita mamamuka untuk melakukan keadilan. Ija hita marianan. Hita mamamuka keadilan. Hita mamakurjahon segala perilaku keadilan. Atap ijape hita marianan. Nita boy doai terjadi anggorap hita pakon Tuhan. Boy doai terjadi ketika setiap saat kita sangat menghargai apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ahamana ibere Tuhan hubata, anjaha bukti penghargaata bani si bere-bere ni Tuhan, ibain hita ma tanda syukur, tanda terima kasih.
ay magalangan, ay mapamujion, ay malas nyukur. Halanyay, Bapak Inang hitaganupan, dumuhubani tugah-tugah nokan, sadarion ibayin hita do panggalangon, hubani hasomata na mengalami kebakaran, ihuda mangadi, au nihur hubaha do hitejon parraya, parhutat taduay. Lang pitahay, anggo pita halani parhutat tadu, hanami parraya ko tadu tinini ni abang jeeron. Ya hanami par Samaria do, nini hanami par dua ko sadak siah 07 do, nini kan. Bodoh lang terjadi ay. Tapi ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu adil, marhitihun yay anggo sidia na mangadi borak matumang makatahon adil do Tuhan ay marhorja do hanami ay sononda sa nabuiban nami dom may pajongjong kanami rumah nami dom maadong hinan kortas-kortas nami dom may pasikolah kon yung bah nami rado dadong namaguan atap hatutungan ijay halani haganup do isi ni rumah ni sidia buis kan bodo sonay nitama Tuhan itu adil halaniay dong ope kesempatan laho pataridah kon pabua hitama pelaku keadilanai halani dom marotu hata laho membere keadilanai hubata bani haganupan orang hitaganupan bani haganupan suasana naididah kita itangar hita age bani negara taon holong do uhur ni Tuhan mengidah halak na porsaya anjaha hita ma namanjalo holong na humbani Tuhanay. Ase marhitihon niyay, ase ulang adong hita na martupu ijon na mangahapkon bahwa dia adalah penderita kecurangan, dia adalah nagabe tempat ni pelaku-pelaku kecurangan ay pakon naligan, tapi maningun haganup mahitaon manghapkon, au mahaon dosan ni keadilan, au ma pelaku keadilan. Marhitihon niyay semakin dekat dengan Tuhan adalah bukti bahwa kita mengenal Tuhan dengan baik yang tidak pernah berlaku curang, yang tidak pernah pilih kasih, yang tidak pernah hanya waktu hadir pada waktu tertentu saja. Tapi Tuhan yang kita percaya itu adalah yang maha hadir, yang maha tahu, dan yang maha kuasa. Halaniay ibagas kekuasaan ni Tuhan bani haganupan aktivitas pataridah kon hitama pabua kita adalah yang diselamatkan oleh Tuhan. Do cara di Tuhan laho paluah kon hita. Ibagas na berlaku keadilan do Tuhan Yesus makatahon doma ondos bani sagala kuasa inaguri atas pakon itanohon totuduay hubani bapa pakon inang hubani anak boru garama hubani na matua hubani na bergumul hubani na bersukacita domay duruskon darohon ni Golgata laho patugahkon doma salosay horjani ibahon mahorja ay hubata ase haganup marharinggason gabe pelaku keadilan andoharma marhasoman kon Tuhan jubah matongon lambin buey halak na porsaya marhite pelaku keadilan nadop ipasu-pasu Tuhan hita bani panorangon. Amen. Mandoding kita hatamu ale Tuhan ondos ma bayi uhurhon. Go
tonggo mahita. Bani haganupan guluh nami Tuhan, sihol main gabe hasangapunmu. Anjaham marhasoman konham ibagas holong na humbamu, tarbahin doin gabe malas niuhurban nami. Jana semangat laho makorjahon korja nami, dumuhubani pamberemu huban nami. Pasu-pasuham hanamion haganupan Tuhan, patotap kam hanami ibagas sada pangarapan haporsayaon, pabuat rapakon hamdu hanami, halanyai ididah iboto hanami ma horja harosuh niuhurmu atap ijabe hanami marianan. Terima kasih Tuhan. Bani panorang on itonggohon hanami do na hinaholongan niuhur nami. Sidia na ibagas naburitan, irawat i rumah sakit, atap pemulihan i rumah. Sonai dohoma secara khusus na hinaholongan niuhur nami. Dumuhubani parnaburiton niya kula, galek ope tapi hadir hanami rap ijon. Mamuji ham, mengevaluasi goluh nami. Laho mangidah kuasamu, pakon keadilan na humbamu. Pabua, dumuhubani harosuh niuhurmu Tuhan. Ibere ham ipatotap kamdo goluh nami. Das kubani panorangon. Halaniai malas mauhur nami. Halani ham sumber keadilan anjaha. Yondoskon ham keadilanin huban nami. Hanami pe gabe pelaku-pelaku keadilan na marhabiaran bani harosuhmu. Sidia na ibagas na hurang sehat aima inang Anita Damanik. Tuhan, ibotoh kamdo takas so naha parguluhon parnaburiton di nahinahulongan namion. Proses kemoterapi mardalan berlangsung bani masa pengobatan. Tapi porsaya doha nami, lebih humbani kemoterapi bani kehadiranmu. Laho mengawasi pikirani, laho menjaga uhurni, menjaga akulani. Ase ulang dauh iya humbamu. Ondo pangarapan nami, ase bani haganupan pengobatan, bani pemulihan, bani panorang, sonai humana marperlumuan hubani pemulihan kesehatan, tetap do iya rapakon ham. Nyombah na hinahulungan nami Leoni Saragih, sopak do iya irawat i rumah sakit, tapi sonari do mamasa pemulihan i rumah. Inang situa Asrida Saragih, sonai do age homa na hinahulungan ni uhur nami situa Lesmariani Purba, pakon bapa na hinahulungan ni uhur nami Saud Sitopul, narapakon hanami ijon, inang situa Abina Saragih, bapa Suesdin, Nyonya situa Tarianus Purba, sonai pakon na hinahulungan ni uhur nami Yesika Sinaga, pakon bapa Franto Deperman Purba, sonai pakon Broni Girsang, naija sideaon ibagas perawatan adong na irumah, sonai age irumah sakit. Tuhan marhasoman kon hamma sideaon haganupan. Sonai do age na hinahulungan ni uhur nami Jeffni Ray Purba. Pasu-pasuham haganupan tambar na pinaki ni sidia, sonai pakon holong humbani haganup, nadop ipaondos kam holong halanya berbagi, marhitihon ni kehadiran panisay parsahap ni na hinahulungan pakon na makaholongi sidia, haganupan in Tuhan marhasoman kon pasu-pasu na humbamu. Ase bani haganupan aktivitas ni sidia, irumah atap irumah sakit pe, tetap mengajam kon hamdo Tuhan nami, parholong ate na tersulur, anjaha harosuhmu, inma sura-sura nami, taridah bani guluhon, marhasoman kon holong na humbamu. Bapa na surga, bani haganupan sura-sura nami, domuhu bani perguluhon nami si ganupari, pakai ham mahanami, pataridah kon pardiar layak doham, nasari doham,
Marhite honiin, haganup panorang nami, haganup ianan nami, haganup parhorjaan nami, ipaondos ka nami mahubamu. Rapkon hamahan nami Tuhan, sonari rosi sadokah ni dokahni. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jaloham hanami, rapakon tonggo panginduan nami. Amin. Kuria na hinahulungan ni Tuhan, paima yondoskon hita galangata, tangar hita malobe hata ni naibata. Nagabe onjolan bata laho manggalang. Aima na tersurat bani Psalmen 50 ayat 14 nini sonon. Galangkon ma bagal niuhur bani naibata, anjaha galarima bagah-bagahmu bani sitimbulanin. Sonari ondoskon hitama galangata.
Mahita jongjong. Martongko mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu halani tongtong doi pasu-pasu ham goluh nami. Domai hasomani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh doha nami mangondoskon buah ni horja na do pinasu-pasumuin. Gabi galangan hatari makasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jaloham magalangan nami on bahen hasangapon ni goranmu. Jana mambahen lambin marhataridakan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalohamma tonggo nami on. Amin. Bamu o Tuhan manombah awon. Bapa nami na inaguriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu niurmu inaguri tongaon, songon na inaguriatas. Bereham maban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap ham madusa nami, songon panasap nami, bani dusa ni hasoman na mardusa dupak hanami. Ulang hanami buhay ham huparlajuan, paluah kam mahanami, humbani pangago. Laho manasiam, janah totap manasiam, ulang mubah-hubah. Anjahal lambin surung ma ibagas horjani Tuhan in. Ay ibotoh nasiam, sedo na soya halo jaon nasiam, ibagas Tuhan in. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubata, janah maidop mauhur ni mangidah kita. Idop pakon Tuhan na ibatama buhini hubata, janah ipasorap madameni, hubani tondui tabe. Amen.
Cek. Halo nang. Ase merlatih lebih tokin hita nang. Masuk lebih hita haganupan inang. Haganupan inang. Merlajar kor hita. 5 menit aja, 5 menit. Divide it among yourselves.